بینرن هجا نها دوی دمیده و بریویجی حتا پر مجارا یکینین پاراستنا جن یپجه گوتو بیش کرن. نها بریوی انتگراسیون هزین سوریا دموکراتیک قصده چه بو و ام دزانن که لیوائن هرمه وگاوی چه بونه و تبلی ارتشا سوریه یا سبروجه دبن. لی مجارا یپجه وکی گریکه که مایه. حتی نها چارەسەریە کە گونجاو ji bo wê nehatiye dîtin. Ji bo wê jî em ênha van pirsan yanî ev mijara komqala wê dikin li gel berdevka YPG Roksen Mihemed gotûbêj û nîqaş bikin birêz Roksen dema wa xweş be. Bi rastî jî niha mijara YPG pir tê mereqkirin, herkes dipirse ka gihaş kûy derê. Lê berî ku em derbasî mijarê bibin, em dixwazin hindek agahiyan li ser YPG bixwe بگرن. پرسا کو براسی جوی گاوی ته مرکرن هجمارا شروانان آ YPG آوی گاوی چقاسه آهایی و دما نهام ته د آخوین یعنی دوی قناغی ده YPG به میسیون و رول که چا وارد به دما تا خوش به آنان و تواهی کارمندی روناهی بی هلبت نها مجارا YPG مجاری کی گلکی گرینگه جبر ایدی ازمونین YPG دستکفتین YPG اراده کو YPG تمثیل کریه اراده که کو راستی دوی کو راستی علاقه که مازن وره اجبر کو اراده تواهی جنان تمثیل دکه جبوی جی نها بیجن وکه هجمار راست نوبری 1500 2000 شروانین YPG هنه لی مجار نتنه شروانین هینه مجار هجمار شروانان مازن تره مجار هبونا و نصنامه یا جنانه دوزا جن یکو تمثیل دیگه YPG او دیروکا کو ج 2000 ام بیجن ج دسپیکا شورشا روجاوان 19 ترمه حتی روجا ایرو کلین کو ام ایرو تدا جان دیکن دیروکا کی راستی جی به تکوشین به برخودان به بردیلین گلکی مازن به پیشنگتی که راستقین کو هم جواکرا هم جنارا دای راستی جی اثبات کرن او ناسنامه کو راستی جی YPG تمثیلیات وکیلیه نه تنش بو جنین لروجاوی کردستان لتواهی جنین جهانی جی باندورا خاکر کو راستی جی هیوی و سوگری مافی خوا و آزادی خوا YPG دا ببینن جبوی جی ایروش مرحله کو امترا در باست من هلبت وکی YPG تکوشینا کو ما 14 سالان بریوا بریه ما پیشنگتی آوی کریه ما آوا کریه ما ریخستین کریه هلبت دوی پیواجوی ده او تکوشین دوام دیگه کو ایدی راستی جی او پیواجوی که ما در باس کرنه ایدی با آوائی که قانونی سیاسی ناس کرنه وی به چه کردن خبات ما و تکوشین ما جی سر و اساسی تیمشانده باش نها اب راستی کو گوتن گریدای وی دخوازم بپرسم یعنی ام دزانن و گاوی دانستاندنک جبو YPG تکرن بلکی هناب انجام نبویه بلکی رازی بونک جه هر دو آلیان و چه نبویه باشه اف دانستاندن گهاشتنه کیجان قناغه بگوتنه کدن یعنی آلی حکومت چید بیجه و هون بچاوه کی چاوال و دوسیه دنیرن نها هفدیتنه کوچی بونه تنه وکه ام بیجن YPG تنه یکی نیسانی کن نوبر فرمانداری ما و نوبر وزیر پاراستنی دا چی بویه او جوین بو او دم راستیجی جوین با اوی که یعنی وصا باش در باس بو یعنی وصا تip پرسکری که جدی در نکد بو لوردا پیشنومه ما پیشکش کرد دوردا گرینگیا YPG رولا YPG کولیستی ده همون کناخین شورش دای کولیستی ما او گرینگی درخواسته پیش گرینگیا هبونا YPG بو سوریا پیش روش سوریا یا نو ما اوا درخواستن پیشکش کرد هلبت د جوینن دیتر یکو چید بن نقاش ویا چید بن یان جی ام بیجن حکومت دمکی از سوریه اویا ناراضی بونه خوا دیده دیار کرن یان جی تی فرض کرن کو YPG دناوا ارتش سوریه دا نای قبول کرن هن ریوبرین حکومت درد کون هن نونری وانا درد کون دبیجن دوی کو YPG بشداری هزن اولهیه هندرین ببه آسایش ببه جبر ناف ارتش دا جنینه افجی تشتكي معقول نينه يعني تشتكي كو راستي جي مروف باقناع ببا طيبت وك جن باقناع ببا تشتكي او نينه چما جبر كو ايروج ام بحث ارتشي كنو دكن ام بحث سوريا كنو دكن نو جن دكن
بحمو آلی خواهی نوجم هو ایروج تگوتن رژیمه که هاته هلوشاندن فکره که جور ترابویه ام سازی نو د سوریه د پیش دخینن و دستوره که سوریه آنو چه ببه که همو پیکاتی مافی خود دا بگیرن او پیکاتین که یه سرکه اگر هبون آوای ندیار بم اگر مسوگر نبه مافیوه وک جن يعني ایرو ام قال مجارة جن بکن دوزا جن بکن جبر خاله هری اساسی کو راستیجی جواکه و بطیبت بش جن و جواکه گشتی بمجود با کو چقاس راستیجی و او دستور نو ما في بدا الجن ما في جن يراوا قاسي بقري نواخا وبالطيبة تمثيلياتها كو يبهجي كريا جبوها بون وناصنامي جنان كريا دهندر شورش دويج قاس راستيجي جهواري قرتن اوانا راستيجي نها انفيا دبيجن يعني راسته دا ارتيشي دا اكو نها هاي جنينة اللي ام بيجنا بريا وجي جن هبو ايرو جي اگر ايرو ام بحثا نو جنبوني كي بكن ام بحثا تشتكي نو بكن سوريا دا دفيكو شركاتي كي راست هبا او شركات شواد با نها بحثا انتجراسيوني كي دفيكو ديمقراطيك با دفيكو تو آلي جدار بايبا انتجراسيوني نايهشتن بطيبت وكجن دفيكو نايهشتن ودفيكو ام بيجن شركاتك حقيقية رك شي بد سوري نهادا او شركات تشوا تمام دبي يعني تشوا راستيجي بفعلي لسرعة دي بيكواري فعلي راستيجي اكتيف به دمي كوجن باش داري ويبه وإيروك يبهجي هبونا يبهجي هبونا كيكو ايدي حقيقتك ناصنامك تشيكر چاندك بريخست ام بيجن سيستمك دا آوا كرين نتاني دواري لشكري دا كو راستيجي بونو منا جهر ارتش راكو اكوناف خدا جند حوينه ان نحوينه ايرو يبهجه بتكوشينا خا بپیشنگتیا خا برخستنبونا خا ام بيجن سازيبونه که چیکر دحمواران دا بطایبت دواره رخستنبوین و راستیجی پیشنگتیا کو دحمواران دا کری کو هم دجواک دا هم دناف جنان دا فکر و گوهرتن و گوهرتن کو چیکریه مروف جبوی جی دویکو يبهجه وكا تاني ام بيجن نها راسته هزي كلشكري دناف هزي لشكري يا يبهجه دا ايدي اراده جن هاتا تمثيل كرن ناسنامه جن هاتا رابر كرن اراده پیشکت ام بيجن اصرار ام بيجن رخصتبونا جن هاتا ديار كرن جبوي جي ام ايرو دماكوج تواهي جن دبيجن يبهجه تمثيليات مدكه افجي بقى كي فعلي تمثيلياتها حمو جنان ديكه جبركو ده حمو قادان دا قرصنا ويكر هم سازيبونا وي هم رخصتنبونا وي هم ام بيجن دروجاوي كردستان دا هم قانون جن هم هف ميوان جواكي اجن هبو تواهي خباتي كو جن تدا جي خاگرتي بريخستيه پیشنگتي جركريه يبهجي پاراستنا وياكر پاراستنا وان خانكر پاراستنا وان دسكفتيانا كر بله في وارد براستی پرسکته مرخ کرن یعنی چما آسایش چما هزین اولکاری هندرین چما نه ارتش یعنی هون به چه رنگی لوی مسئله نرن جبر چه او داخوازک بوی آواید کن تم بحث آسایش دکن ام دبینن جیکو ولا واجن کت ناوا وزارت کار هندرد و پروپاگاندا یک بوی آواید کن یعنی هون به چه چعوی لوی مسئله نرن او جبر کی جان صدمان وان داخوازان دکن نه چما آسایش چما نه ارتش دویکو اوانا راستیجی برسل بدن هر چقدر برسه وانا او کود ناو ارتشی دا جن نینه جی برسه که کو راستیجی جبو جنان نه تو برسه برسه که جی خاناگره کو ناو ارتشی دا جن نینه نه چما فرض کرنا وان سر آسایش هلبت نه دروجاوی کردستان دا تمثیلیت کو جنان کریه بطایبت ناو آسایش دا تشتکی نونینه پیشنگتیا کو اندام جن این آسایش بسالانه تجربه خبرت بسالانه راستیجی خباته که تکوشینه که دوی واری دا دانا مشاندن و ددن مشاندن تشتکی نونینه لید ام بجن شامی دا راسته معهدك بالناوي آسایشی وکر تشتکی باشه خراب نینه گاوکی باشه ارنیه لأف گاف نتواتای کو راسته
قبول كرنا جنين دناف آسایشی دا دوار وان دا جی چی بو اما نتواتای کو لسر یه پی بی فرض کردن کو تب لی هزین آسایشی به چماش برکو اندام جن یکو دناف آسایشی دا جی خادگن تیرا دکین کو راستیجی رول کولیستنا و رول کو بلیزن تیرا خادگن پیشنگتی کو کرنا دیاره و ددن دیار کرین لی پاراستن تشتکی جدایه پاراستن ایروج ام بحثا هزکی پاراستن ادکن اگر ایرو جن نوا پاراستن دا نبه ما دید کو بسال درجی کو مجیان کریه راستی چه زورداریه هاتنه راستی چه کریارن هاتنه راستی چه ام بجم بر آلی کرنه هاتیه ایروش هشمندی هایی ام دکارم به هشمندی واگیره بدن یعنی هشمندی نقبول کرنا جن یا هشمندی نقبول کرنا کو یه پجدنا ارتش ده بدی دیار کرن کو د شخص یه پجدا نقبول کرنا توهی جنان بدی دیار کرن هر چی قصد کو راستیجی دبیجه بشداری آسایشی به لی فعلی اگر راستیجی اموارن و بنرخینن هشمندی که کو تجاری جنان قبول نکه هشمندی ظلام یکو هر تم دخوازه سرور به همه وارانده سرور به هر تم برنگ خواه هر تم بنزیکاتی خواه سر جن تشتان فرض بکن جبوشی ایروش دناو ارتشی دا جنان قبول نکن یعنی او نرینه کو هی دناو آسایشی دا قبول ده به ناو ارتشی دا قبول نابه نرینه کی پرچه یعنی دخوازن مجوار جن پرچه بکن لورد به لور نابه خباته ده به ور نابه افجی هشمندی کو ظلام هر تم دخوازه بس فرض بکی کو لگوری خواه امجن رول بده جن لگوری خوا جبو جن عیار بکه لگوری میجی خوا لگوری دستلاداری خوا جن بریوا ببه جبویشی ویتشتانا راستیجی ددن دیار کرن ام وف هشمندی کنا بحثی دکن کو لگل حکومت دمکی آسوری هلبت اف هشمندی نه تشتکی نوی کو ام تکوشینا ویل هم بروی دکن بسالانه ام تکوشینا ویل دکن جی دست بکی و حتی رو جایرو بیواجی امه جبركو ام ايدي هبونه كن اف هبون نقاره ورا تنكرن دويس سال داجي بتايبت ام كجن ولاتي ميزه بكن ايدي جن بي مافي خوا بي آزادی خوا تکوشین خوا ده مشاندن به تایبت به 100 سال دا کو هر جهه کی کو ام بجن دیزاین کی نو چید بم اف دیزاینانو و اگر ام راستیجی سوریه کنو دخوازن اگر راستیجی سوریه که به استقرار دخوازن دوی کو جن ناون دیوی به جن نه ناون دیوی به او دم ام نکارم بجن کو راستیجی و دستوره که برنگی کی فعلی واره نفساندن کو همو تمثیلیت همو جواکه بکه تمثیلیت همو گل چما از ویاد بیجم جبر کو ام بیجن رو جوای کردستان دا دم ام بحث امر ببری خو سر دکن دم ام بحثا هف میمانا جواکی بکن دم ام بحثا سازین و ذکر تواهی دا جن هبو جستدی بینجی جن تدا اکتیو بود سروکاتی کد تدا هبو اف هیچ کو راستیجی سیستم که برخست ام بیجن سیستم که دموکراتیک پیش بکره سیستم که کو همو ام بیجن پیکاتی نام خود همیز بکه راستیجی اگر ام دخوازن سوریه که دموکراتیک آبا بکن تدا استقرار هبه اولهی هبه دوی کوش جن ماون دیوی به او دو پاراستن دا ایروش هر هبونه که کو دوی کو پاراستن هبه ام جوک جن ام گیشتنا به قناعته کو اگر پاراستن نبه او دم جیانه که به اولانینه نجبو جنان و نجبو جواکه نینه اگر پاراستن نبه او دم ننرینه من ويورا قبول كرن نهبوني مني ورا قبول كرن نما في مني ورا قبول كرن بطيبت جبو جنان ام فياد بيشن وكي بجيجي هزكي خو باراستنيه هزكي كو حمو ورا دا باراستن خو لنگه خواهی اساسی پاراستنه دای آوا کرن از مونه وحی تجربه وحی مروف اگر راستیجی لسر ماسه برونه اگر ام بیجن نقاش چه ببن گلک ریو ریباز هنه کو راستیجی مروف سر و نقاش بکه یعنی هون جهن ریو ریبازان را آمادن رزه رخصت هون جهن ریو ریبازان را آمادن کن هلبت يعني جبوكي ام بيجن صيغتك يجي ام راستيجي سوريا ديمقراطيك افا بكن هلبت ريو ريباز جلكن مروف دكارن نقاش ويا بكي لا جر تاني رد كرنها بجمله حكومه دمكي سوريا هبه تي رد كرنا يا بيجي تي رد كرنا باش هاري جرينج دجوا كده او جي جنا تي كو راستيجي اما تجو هرتن و هرتن كي راس نبينن اما تاني ذهنيتك تكرنجي ببينن يك ميجي ببينن
و وەکێکو رژیمە بەعس ددەمەشاندن ئەو رژیمە هەیژی وێ عینی سیستەم بدەمەشاندن ئەو ژی ئێهمالکردن یان ژی پاشگوبکردنا مژارە ئەساسی دۆزە ئەساسی ئەو ژی ژنە. بله پرسا داوی بو کورتایی برز روکسن یعنی ام نها دبینن کو گلک چالاکی جبو پشتوانیا یه پجتن برخستن کرن تن لدار خستن پنگافتن دست بکرن هون دبینن کو اف چالاکی پشتوانی باندوره که چاوا لوان دانستاندن و حکومت دکن بو کورتایی راستە ئەو پێگاوێک و ژنان دەست پێکریە پێنگاوێکی گەلێکی گرنگە ji ber net rasta ne rojek ji niha daye ji destpêka şûreş û heretanha yek û rastî jî hêz dide yek û rastî jî parastina viya dike jinên herêmê ne gelê herêmê ye ev pêngav alaqeyekî mezin dît hem em bêjin li rojhilata navîn li cîhanê alaqeyekî mezin dît helbet ev ya jî nîşan dide ku vê nîşan dide ku hebûna yê pêjê îradê jinan temsîl dike hebûna yê pêjê îradê civakê temsîl dike ji bo wê jî îdî yê pêjê bûye çanda parastinê îdî bûye sîstemeke jiyanî civakî felsefî sîstemekê ku di hemû wara de ji bo xwe weke parastin bibîne îdî yê pêjê em bêjin bûye dozeke ku kes nikare îdî di nav mêjî û dilê her ferdekî di civakê de hatiye rûnişkandin ku bi yê pêjê hebûn û destkeftî tên parastin bi yê pêjê re rastî jî gel û jin û ciwan bi hev re heta roja îro tekuşîna xwe dan meşandin ev jî rastî jî hêz û bawerî dide me ku rastî jî her daîmî li pey tekuşîna xwe bin ku hem ji bo doza jin misûger bibe mafê jinan misûger bibe hem jî ji bo maf û em bêjin destkeftiyê gelê xwe misûger bikin tekuşîna xwe hîn mezimtir bikin yanî ev ya dide nîşandan ku gel û şervan bi hev re li pey azadiyê xwe ne li pey misûgerkirina mafê û destkeftiyê xwe ne. بله روکسن محمد بردفکا یکینین پاراسنا جن یه پجه گلکی سپاس هون بجداری برتانا مبون و آگاهی داوی و پیشکتن داوی دانستاندن آنده تایبت جبو سبروجا یه پجه به مرا به پار بکرن سپاس بۆ ژی هەموو بینەرین ڕووناهی تیوی